Haka Kakandai Tri Unaiwing Aja R4R Ka Neutrep Integrated Territorial Organization Kalayo Ben Kaya Gashnat Trikam Bachamai Hapo Jonga Southwest Kasil District Hakabo Usamla Polios Terniang Ulalongkum U President Jonga Hito Kinongkren Haganigasngi Kilongnadu Usamla Ben Johnson Lengdo Kum Ukongsan U Secretary Nong Mokruat Ba WL Snaitang Bat Board Sa Kajingkren Harangkat Kajingpens Khamia Kinongkit Kam Batmai Jonga Hito Southwest Kasil District Na Uba Don Bogdkhar President Ka Hito Central Body La penshit penshinganya kanega program daga jingshat naka samla pibala ritongni bat na usamla badon bok lengdo naka PHL group. Ia kejingelang la penlong hapo community hall Mokruat hakabala rasdang shua daga jinwa jongka seng hito bat yo ia kejingkren na uba Thabor Therniang President jongka hito West Khas Hill District Ubaderu in charge jongka Eastern West Khas Hills District. Kajingkren pediang na usamla Arcodius Imle bat kajingkren kublai na usamla Polios Therniang President jongka hito Southwest Khas Hill District. Halor ke HITO, ke ingatan HITO, hatu kadi kawin kunhun ke hotel, badi nakapor nakapor kelai mentar hitam su seng halang beriu PKP nak selaka hadu kli ba kumulu tahu je seng halang. Ada yo lesen beriu seng berman. Ya ke HITO hi la seng halai tare benai besar ROR way. Benai April nihi jangan beliau kasih ikan ba deng benai berlari utar benai uba nyimpen menseng kikam kijam mulai kahitu hi kayen banjele nomor tagari ni yang tenjur nadu benai milasan kajing le ko benengkong ke jumi kadi kajing tenjur bat kata superstitious dan dia ki orang kata kajing ngendi ni la kon saya kata bat ni yo hiru kajing job ba man kijing doa ba HITO hi kayen ka keren ni yo be hi bat ni job hiru bat ni ju kan ram ni
แต่หากยังได้ขึ้นเนี่ยนั่นชัวร์วันพิชัยอีสเกตรีบ่มันเนี่ยเราบางทีดอกเกนจีโอชนีกี่บ่เป็นทุนอยากช่องส่งช่องสายแล้วเนี่ยมันละอยากตาร้อยกว่าorang menolak benar dan dengan cukup berpencahat kemudian bagi HITO kemudian dengan government organization lagi itu KMGO kita belah register pada sorkar bat kita civil society lagi kita semalam Henry Hawaii lebar bagi itu ketika pressure group kebangun ni political leaders yang misalnya nama kita nama apa kalau dapat kalau sorkar kahito kan yang mencari kenal bakal roy kepada apa kesenang betul ke development yang setiap kan dalam kebiayaan janji kata roy yang percaya kenal bah ke definition ni jauh kata ke pressure group pi nanti sifat kita bah bensusu bah penilai benda tu beri way lah okey NGO kemudian pilih sate satu ha kebuat sorkar lima di kendal per nadu kipara sama syurang ki kentai phide ban kit ye kalom kor ba phide ban pule ba lada phi hikai phide ban hikai daga ba khol daga usba phinde ban nok hakaspa ka phau hagane ka prati ba dakan mau lada phi sha pun be spai lane sha pun be pupa hawa ko hi phimbam tam sikya hi kaja umpala jagata bas kowe kum bagi long kita di political leaders ngapa semua hidup baca pi ni mimpade kita kinong sosong jongkari India balik orang yang dia kata ba pila orang kuno ba orang ba nimde kinong sosong jongkari India haba naladon ke epic naladon ke adhar naladon ke pangkat Henry balik orang terbentak mencukup saya pi karena sorkar India kam IMP ke sekolah kebabian kam IMP ke kam kejam kam IMP ke jah ke kendor siap upun usah kebabian umpat IMP ya kata ke hok ke jongi nyimpat dei kinong song jongkari India ngide tang kinong tempor akan mau kita hadu kita ngide tang kinong tempor ngide kinong song jongkari India ngide menyesai kata pas kowe ku bakala bang ngide layu tempor ngisim sang hajar kata kalau penisi bahadu ke sorkar bertengking balik ke khimen ini bagi dalam rawa sesurang ke jing bakla khimen ki pada kemedi par junge kamdei mengi bangkit mengi kilometer nyimdei baca kerdam hagi khon samla ke kawan sisim hi ba hilasim di kum udokhan dan para junge itu pemdei bacinrai yano beri PC sim la yate kolagi komod kata kejigrai kot kejomi watmut babin rumah ka hito pinong orang le business ngana kum kata pinong la le namar ba ka hito hi kate kendon ya baru kita wat tem ni hapade jung sentral ro nimdon kaspa apo hre kejing sa tawa kejing sa thiet kejomi lalong palat ye klik senian palat ya gini ki taki mar menhane namsian Orang boleh jongki badan bor hai kion ba balai pisa piele dan bor pisu pikwa bersih dengan an keti hadu kajing sha juga itu kadai ke baham tam ya kan na ok yu da basai krim hi pan ba chapi krim sing sorka lada ki pan ba hi ki wan chapi kim ujor tu sini ka hito kan keren sing isu Henry kat ba kadang kekecing ujor kawan lagi bat kidawa bagi trade bentar jogi ni trade piong kem lalu piong mana terjun game saya cisim ni bagi lah misalnya nakapor ni gila laikot beda dari bang impaju ke ini berjaya sendiri di sisim pelayan cepat dia cepat bat cisim gimana gila dia bagi kam ni benda bagi kam lajong bat ni betul tu jadi Tegalenti kepada yang kelenti ke Beslew Henry kenalah tujuh upat ke sorkar dia ngingim banse bagin long wat kita ki gonda keban tei ya kalau coba jadi berdua tali ni kentian ni ngam penjerong so kentian nomor ba next camp ba ketian ni kampoi sinos no Henry dikikap di peni ba ngakentui pi ya treisha ba kasno Henry ladaga snow kadon kecil tengko wadum senrai
lada ki kemedi pa ki bakla pide ban pedi ki kalenti bat ki kemedi pa lada ki bagi khon ki bakla kide ban pedi ya kalenti kata kade kejat kandre nyotra bedai ni puram yagi bahe wat tan pagindi uma lade bagi keren bagi gongpai bagi sekolah khmat kujuki Kumbaka hito pat kiwe kisen halang kien nak bentar kajian real kien nak tak kinong sokshno ngan persno dia kasur kun kinong sokshno nabar haba kien nak tak kajian real pide bansutu kasur kumno kapkat kumno kajian real kadang kita kabelu kongen dan dia kinong mikmat sa parlimen Kislap suai kasur rumpai pak usno kuno usai kejumur lembaga election makin bagi NGO pilihan punta piseng yang di NGO pidon kejumui dia hakik bor pidon kamar suto yang kejum slow yang sentiment yang kejum anggur jauh pidon sosno berkebakung sampai kalau kumne banyak berkat berbor karena mereka kebabang ini yang ngiyok yang kejam kerjaan baik-baik kebabang karena kontre kejami kebabang ini treni karena kebabang baik-baik kerjaan usul tengah katakan di kebabang sana kami kan ketuk kejam slow pada kaki menau ngalah slow kuta lagi kuta nasulah kuta baru kejam semenjur wah ni baik-baik kita susah itu hadir joki rapidon kejuyui ke bawah pipendek banpoi sekatong dah kelenti ke badai kelenti ke basisya balik ke badan orang
Ngeberkat yang ini kentin kemenkong orang toha kabut tu. Kawe nak itong jompi kalau kajingan loj. Kita kamham api dan dari usia besar sesuatu ni. Hakapor pasal susah hati we de nimdon kabor rai hati larai de kiwe nak tajani. Nimla la thau an nak tajalade. Là thầu anh đã kêu quay nằm tại châu Nghị nhưng tôi nên khi bạn ông nằm tại là để là số ông kêu quay nằm tại châu Nghị nằm ở cả đi cái châu Nghị cả đây tập cả colony mình ta như là những chuyện lại lôi cả sự sáng đi bà thi cả spa theo đi bà thi cả spa Mariam đi bà thi cả show hani bằng hình bằng đồng cao tiếng ngày ý và kata kajing lại đôi của mama pipi thọ hàng này cầm đê kajing lại đôi bằng lòng rau hati we kajing lệ kajing ini kuma kedau mana đôi na kajing dok na kajing sadien hak juga porto min slom ho kumari berkaitan dengan real nimla ban im tang wan we nimla ban set kut yelade ban khang ni kiwe ban set khóc đi là để nhưng mà ban này cũng ta cầm đi kapor bagi don tagi pung ibarat ban ông im hang ni ya hang ni im don kami kiwe im don kami ni de ban yo kajimur kajimur bah kajum ke bamanta ba ka perthai ka khamren ka perthai ka lom ka we ka yo kajing ya kendo lomba kata globalization dan seperti ni kuat tinggi kisahlah ni kipat yang susah jom kari jom trap ni pun khayalan dia kajing tiap ni don kami kiwe kijat bener kiwe kidon kami ni bagi dia bantuan ke mindset kalau om dia masuk isi tang nama dia kidon kasih katalah keren dan bahawa batak masyai ni melawan lima we ni don kami kiwe kidon kami Tok bawa nak kelenti ke badai, kadang kelenti kumno bandai itu. Lada di bentar, kadang kelenti kumno bandai. Ketang kali kawai. Dai mangi dan kami kawai pat. Nam ai kan uksa. Nam keren kum kasur jong kinong kenyat senang. Masuk sih, badan katu kan ni. Kita ki orang ki NGO kuayang nam takari berkecai beliau. Gila nak kelenti ke Bombay. Kalau kajing duk yang ni non kasih Ismail tawar sakit jarum syok sudah duk mana wan pertanyaan di mesin di office syok sudah upaya bapu muncul kasih kam muncul nak tak ketawa dah suatu terberkat kiai kebab pilih kalau kebadai ni kebodai dapat khat yang kajing sel jung kebon de ngam ong pi bilang kunta ne kide kajing yang pasal cimut kide kajing pasal cimut yang cimut lembab pi ban ong isyo te bangidon ka ban kajing lan don hane kajing lan don ke bangidon ka ban yo kam de mengele persyaya do itu hanre bangin long lan don na kajing syap te merau ha kajing dok kerja ni kedua pun di marpok kendal. Kesyok hani kumlungin pendon kau. Tiki atia pendon kau tajami banyak kejimlah lu temin penkajian nanti. Nak kajimtek, nak kajimtek. Om dek tempat tip yang general education lapat degree sayokan. Nak kajimtek pendon kau di sekolah Mariam boleh wahai. Dalam liunan pendon kau. Napu harian nanti iu dong bilang keluar kolon sinong. Ki orang mati trasno ki lakukan kam. Wat klien mani. Yang ni ni. Lalu dong kam kejungan loy. Dong mulai loy nak kejing dan tuna. Hakayo kakot hakatai kita. Kejing kita. Hanrai tak wajai. Nama kalian di kewadai kadai keatian kamaklai. Kam de ke violent ke belak jibor kalenti ke badai nak tak kenal ni ham kalenti ke badai bat ka ai
klan keren hamjam ban ya ke bonnet dia lomber por kisah laki bakunta ke om ni kita klik ke klik bat handa ngena itu buksa ini keren kalau apa ke belajar sebelum ke Australia ni mencur kali ke Australia Andre katu kat ni dah kata kejim klut lale ya ke bom de banne haba kunta katu kejim muka kuno kasarkar kana masna upai ba masuk nang menjuri katu kejim le nak tak tahu sekolah soal ai maka trik kejim wajib berkatkan lo kun kana tanda Andre kejim kujim buat kemaskan banyaklah yang benda kari berkajian dengan wanra ya kau bat kami dengan dan mengau tak kunta